So we welcome you on Nkore Media once again. Call me the Swagger Net Promoter #1 aka Ronald the Historian. So we are making history, we are making a diafayo watch Nkore, and we are here with Joseph Nkaheza, the man who have challenged many. He has successfully made a helicopter, a motorcycle, and now a beautiful car that he named Sevo van, which he used even in the presidential rallies. And it's a successful project, so you can watch wherever you're watching from outside abroad. If you are from England, America, Japan, whatever, you can support this man, and at least we achieve something. So you can at least call me on +256 754229 or +56 7782 55576. Let's start. This is how we do it. Call me the Swagger Net Promoter #1 with Off Savage. Of course, Nkore Media is the leading. No basako kwata video ya Oyembaga Western Uganda. Kano wasaku jukwata ni iwetere na mbese sana abahereza zo mucyane ndabe n'ibirumenda zirezeremo kandi tukwatire omukoro gwawe na mnonga kikize arifu ya mwana. Yes kandi turonto kuretera umushija wa mani munonga great innovator abantu abinji babatakushima yongwe motoka yakajikora kandi yaba successful endaje ne basakube cyanjire konke motoka yo rikiriya mwacenga motoka yo negenda kandi niho turiyo tuze shaheji kandi turiyo tuza kukayo kagenda asima tutamburemo. Kandi turiyo tutambura turiyo tuza kuretera umushija wa mani munongo wakoriye motoka rurangano ya muzeyi akaruru so no kireberaho kimwe ngweji niyo motoka kandi anabagambire bwanyuma yo kore ndeje kandi kiroto kikabura mukace kwikirira juba akaja tikankore motoka mberekereho busha. In fact ndabajungu nibagira ngo no endeje takujibasa abamwe abantu bagezaho kumumara mani simanyi biki konka kaberekeraho busha ngwe motoka kajikora kandi yabasa kutambura tukino munene wa Uganda ninga East Africa obakweta Nkaheza Joseph kandi eshaheji turonto muhikaho amotoka ye twashanga ino no mushijo nje bamwetari ndake kandi twamushanga sitama motoka yawe bro tamaje mu ntebe yawe yenyine niba kwita bo bare kuba yo Nkaheza city ejino jeto te motoka kajizina chi bakagita Sevo van eka kamununga tera ngombe turebe eka shininga mununga mihangomu of course na hati ne shining kandi yakora mu ngombe yanga tera ngombe kuchikora bwire Nkaheza motoka y'ikajitandike 2017 wisha bajimara jya nari gasemba bure tugiye kumita ingombe yanga n'amashita nakanga kuri motoka abo kwa president tunamurebire yankunda munonga ya raganisa kunyamba we na janti obare nazo mu rutaro rw'akaruru kati muteka tekirito nka westerners rero mtoto aba part of these elections part of the team kandi kitwakozire kikakwatayo narebe motoka netaje munonga zigazona zijyara yini okachikurota science jyahane hayenyine science yawo ni mpango munonga engine nokoresa engine ki abo kuba bari ekinte kigumire ecyangumire munonga ni kiba kweta steering box tekore yanje abo kuba steering box yanje kanye ndibiri manyu etine buzaye na engine abo kwa engine nkusiya mani make kurangu ya yakora mu muhango twasevinga tekuremera
umukifa cyayo tekuremera nakace kandi nagiye kuri kikangwe munonga bo kuba ikabanza kwita umupira gumwe nakiyamo yateka kwete ebiri hayijaza mendware yo kurya imipira nafa nayo nakira ubusimbuzi eshayeje mpira natirungi mukaruru atambura western region na central mukana hati kinyogire bukwiri empira tayine kuyabiri yes empira ji haruna rebe na creminga ngo akakutera empira namazima ninga necho sinatire empira motokeje kakorwa bahagizi bankeza Joseph abarujuru mushonda zona nyankabayine visitors book list y'abanyambire irimu kandi nanye nkabaraganisa kuja kubayamba kwataberere babo okuba traininga kugire kibamanya ko kubakunzire ikinabene ngezaho kururana ngo muhangiye so ekenyonyi kujangwe kakutera kirakumbazire mani ekinyi kiramazire mani yes nje no misho kandi ejini successful project y'imotoka yankaheza Joseph kandi first successful man made car in East Africa ninjangwa aba East Africa South Africa bije bakutwara bo kuba Uganda takwenda koresha talanta yawe akuba South Africa bo ibintu baba bakora bino kare ni baba kutira ndijore ahito ayikainde ni ndebira ikintu iki bije kuraga amazima konka ubona umugisha gwabo ubona kushitoka ubona government nunga kandi sitakwasika arito baroko innovators tutaho byo mabiti ninjano rewe wansanga yo ntaho mukonde byo manarenzi zo antakanikire nobona urutariki bari implantarije mwe no bikuri government bije biturema konka nintekateka ngo ekirebirwe ni cyango kwa kujyo kuyamwashime kwa ni nyambwa okuranga natwara technology misho kandi nabasana kuturinga abanyarwanda bitu twabasa kutwara umuntu mu misho abo kuba namaze kwa research covid kerawe muninyiza kuja kubetera team yanje y'abana b'u traininga ni nabana b'imyaka 13 abatangiye gukora wonders umwana w'imyaka 13 okuro ruigi bakarucinga hanje imyaka 13 so ogwe yagumiza munashoma kandi atizo mu cyumura kizo wanje nyencha kare yagira kuyafuna ubuzima na school fees nkumukumanya ko biyirekiza bo mu ihangomwe ubwo mwana ati n'ikimwe mesa kushoma abo kuba yamazire kufuna skills izikwasi kumukora sente akuza ngo misha kushoma ibisomo yeje yes we bare munonga Nkaheza Joseph imotoka ejo kagikora kandi wazo murare ya president nangwa yaba na munywano wawe kubahati na kumangori motoka eji ese ngo utezo wawe butakwetebekanisiza nko busuzi bw'amani ukano butembaje busuzi bw'amani ebyo nankabibara mu engine ine maniki engine yo engine ine sise zitakucengika konka ukurugira nyonkanyo twinajivuga nani njibarira sise zine shungani zikwata maganana utagaruha ni basatambura speed gana nkaga kandi temba kasozi kandi kukosa amashita make kilometers inshanju ni kusarita emwe kilometers inshanju no yakuba boda emotoka yawe je muntakajigura motoka in fact bilinja bakuzenda ezikozere nkezi kandi umubimwe binagerezo gukora niho hiziye no mucyo kugira ngo umunyagande shahiji nabasa kwikora design agire itaha tujombeke motoka yawe hwire brand yawe Nkaheza Joseph noji munguzazinga akwani impurenje mu comfortable mazimo kakore kintu ezanje ziri very cheap abo kuba nizo costinga miliyoni 10 eza Uganda miliyoni 10 no mukorere motoka muteka hari kandi oshabe okozese design yona yo kwetenga so ntekateka nkutore twashitire linda tuzakwija agire Nkaheza tumugure motoka ni tukite mwizi tuguma tugende mwizi kucyakaramu kujya setu kuri natandikire gukora in fact nyowe nahika yes tugenda mission na great innovative man kandi umuntu uri skilled technologically what made kurgo mu Africa ningashi East Africa kandi tumwina Nkaheza Joseph tujya motoka ye kandi kuko twabereka project ze nyinji hatesha haje tugi motoka ye Nkaheza Joseph motokeji kuwa jikozire yaba successful ukashemererwa ningo kajota nkana kozire nenyonyi ikicamani kikangaro ngamani abo kuba ubwiro nabintu bwanyonyi amerwe kurashinga imirundi 2 ngatekateka mutima kubasa nangwa nabinji bampa magezi ngo binyu birugeho ngo tandiko kora inyigi ese abantu baze kucinga amajugabo abo ngo ko bintu bicengaje
konga kunagaruke nakore motoka eji nareba yahwa yabasa kwenda record first record yabanze kwenda niyo gukora guhanuya kandi kavuga kandi kagenda umurare ya president yize aha yatawe cyo kutamura umukonvoyi ya president nyuma president kuba kwa bamukumira batakwena ngo agire no wazaho kuranguye kavuga nawe utaje no wazaho utakwata isimu mungaro katere shani kunkanyukikizwa kuvuga kandi natambana muzeyi ni musima ntine bugarukiro abukumpeze stini secho na inchi na rebire ko life yake eje motoko kajikorana ryo machini still ningani ine mwembaho ine mu plastics kuko kubireba kandi ine muna nebyoma ahakwetengisa habe ni hete nko kubahagumire nambo na hati nchiro ni nkora steering je yiko zgo muri ki steering je zona nemba hwezi amuna fiber no njano rero imata horebi ne shaking aburi hamwe okuranga utiyaguma cyaba nkibara kwa shokse zanje zirinke zabariya Yes Uganda we bare kuri program echi wabano kimanya niyo sha just chilling kwasaga DM Swaganet promoted the number 1 kulukuta selector kulukuta ningale kale nina mani noza kuchiriza ngo nina mani nina mani noza kukakasa ngo nina mani